Ranwatch na. Thornbay. Thornbay. Iyang kasalelye, raka chogarospacho nan program en Ranwatch nan Thornbay. Program en Ranwatch nan Thornbay program en KBCO. Makin kau na bata. Puan saksakre ka chonway pakan en Thornbay. Iraga sampal kapakan mebanu yawi. Tebanu yawi nan wain Thornbay. Area mo nachman bachoyo nan program en KBCO nan suksej. O kanang melel yan siyang kiyaw at siyang sakaratan kay paniyaw wow. Doon walan wow araksokan pon peyu at siyang sakaran wow laban kapuran sanan kan ko. Wow ni kisapan marlikan nanalak kan yay ko at siyang wow choror and piltoke. Sapan machay kapinan wain pon pey karyawan kapina speaker, vice speaker o chawagan chorus nanten legislature. Wow ni kison ko pong labalab Samora labalab gochon tatak sarawikan chorus nan pelien labalab kanan wain Thornbay o bachewan waon ki sabal marchon way unsak. Ranwatch way sabal man kaya sa umaw bakchaylan kachin kasamo. Waliyapen organizing committee and ran and chiyak pari three sakeo o iban bachewan luka puyin kasampal watch o nan program and Ranwatch. Peran kakan kasaleta yang kesampalakan mecion way konengan mangi mebetata ran kesampal watch ranin cia amai cuma lain so. Kalangan kamu program karakter puyangka kulianti yang ikan me patronan radio ranut Miss Swanrita Natore o Mr. Jason Barnabas o ya cuma kapag iran sakaratan kapat-kapat and kay pwini wow kan o kasamkan mami tiyang er. Ranwatch sa patunan radio ko sen kapese irayo te raneo me kumye sansan nan ran nan parkars me pit Thornbay Cultural Day. Thornbay Cultural Day Pankin wiyawi, takin wiyawi, mas lisakil, and parkars. Parwat pil kosantian, pawiyawin pil mas lisakil. O rano, purana, pen kakakis sansan, kapurpurna, ang school kan and Thornbay, paran kak. Pachoyong lole, o iray mapawiya yatan ko open kasarawiya ban ran a bit writing essay contest o apan wiyawi pela balap nanubsin gapna Kalanganin ko mo Mr. Abram area kumay tawla o kabesiyan John Wayne Thornbay takoch ranen kawawi chiyak Ranen kawawichiyak yay raneo na kosoneti o kachorela ang men Thornbay puen wauniki o kaskasada chiyak katututokan puen kak kolokol sor o melele ang tien match o biltien murkan. Kalanganin ko mo Miss Latore ekak sansan is maginapali teba napali ran kasampal watch nan tarwatch Puen sansad kosonet makapkata o kosonet mapadiato para kan masamalar laloto parwach kapna me kunruaso kawata committee yo puen apali March silisake meyay ranen kawawi sabon machail chiyak parwach miya committee kakonkontar o santiar puen apali kosonti o kaira kwento tokan ranen kawawi ben sabon machail chiyak Kalanganin ko mo Puwagi tami sansaler mepit committee. Agak sansalong chonway ismawaya committee and cultural day barya katriya sa kayo. Hey, kalangan. Swanrita Latore, Public Affairs Office. Jason Barnabas, Historic Officer. Santos Abram,
Senior Citizen Coordinator, Mauya Chairman, Jason Barnabas Vice Chairman, Host Juan Rita Latora Mauya Secretary Songanaga. Member kan ye Victorino Victor, Local Government Rep, Peter Ramirez, Adventure Walchu, TOE Rep, Steve Joseph, Norika Leka, Mauya William Banelt, Ratni Edgar, Eugene Augustine, V6AH Rep. Kalangan komoy Mr. Barnabas. Yakat sensal tama committee kosanetier en uyawi rano na silisa kriya sa kayo. Taraj kosantiyan toto kong kawawiran kasampal watch. Waksan tamak check-in wiwya nan paran na welcome. Pweki raip kapalang kapisalet COVID-19 may parpasangang palilautan nan wekan nan sangta imakarata sang ni emergency order makapna en Pohnpei Pachawanta kamti Pachawan kauna bata kasarawi mochomocho pwen wiya men kawawi rang kasampal watch mek check-in kawawi Koto meye ranen sapon machay chiap ni March silisa kayo. Mie sakarata silu me sansader pan pachosan ren chun school riemen me kuitanan siyayin inchim me kosantier pan wiyawi riye sa kwano riemen me kuitaw pan pacheng kapnan Pohnpei o masan sang isonan kanan way nech mabang yaw. Kalangan Miss Ladore. Yakat sensal mamye program en rano. Kau na bata? Sapulmak program en rano panchop tak logisok. Oralab sapul machay chiak di sapul machay yes. Manintay Jason Barnabas Vice Chairman bang ya manintay. Katian kala poko Lolo and Richingata Wamparon Erling So Alex Mepauya Sakaratang Kosom Honorable Reed Olver Governor Sakaratang Koposo Chairman Santos Sapram Sakarata Koyo Sang Raicho School kan Hong Serum Koryao nan Essay Sakarata Koryao Ang serme kayu pachotang kasakis o masanang kawit kanachen sawasa kuyaw mur. Kalanganin wali event organizing committee and cultural day pari katri sa kayo. Area mo na chayvan kaira la programen kabesen ranwach miyeche ire makonensyon way and wangi makalalapang kan children amay chingalain so much kalangan director imen kapasayang ire kisme muna pilkonen san salong way pokon up melal school kan o pilway kan pwiki wiya kasiyayo mia seri kay mia siyay kay mawiya ponto pachoto wiya unan school level pachoto nan municipal level o state level pa uyawin ni riesa kuno ri puenkak sansalayang wi pokonen Pohnpei public school kan karus nan Pohnpei o pateng private school uya kesiayot ong intern ri pan pangata I right seri kan pan pachopenen mas riesa kuno puan uya kesiayin intern tan arail pepem entia ran tia nan win maternim school riau meseri kan mirai na puita kan Oakland may Alexander sang school ko Chesian Elias sang Sapala Wayno Sandy Alex sang Salatak school Pritika Sela Mona Primo awak school nanuin kitri serikan mewalianto sang school kan Fiona Spencer sang Peleng school
Queen sa Washington sang St. War School. Laura Tolly Walton sang Enpain. Nan Win Sokes. Elinay Adley sang Paligar School. Malika Rudolph sang RSP. Waynet McWendell Gomez Net School. Matty Allens sang Parent School. Colonia Aya Monique May Simmons sang Colonia School. Destiny Jules Esiel sang Omne School. Non-private school kan sang PCS yay Aya Iona Retin CCA Leona Santos. Puenkak sang salyang buipakon me serpukat resiayo wan sermakayo o karyaw yimawanianto school kan nan tunping serping kaisu o pingkalo remaw yang kasyayot kalangan karakter ini ng kapaklayan na miyamekot masang ren yang ay olo di kasampan reman pukata arapilaso mamya Hari kalanganan ono ko niyo kalanganan ko por karos hayay mas makayam sa kalar program and rawatch nan Pohnpei program and kabese way rakap oy rakasampalakan mawiyuyawi taban uyaw nan wain Pohnpei sebache wan lugluga che ko porakanan kachin sa pali radio B6AH ong nan program and kabese kasampal che kan mabankan kauna patamor kalangan o kaselelye